TQ 419 yang akan membacakan surah As-Sajadah ayat 12 halaman 375 dengan komposisi lagu Bayati, Jiharka, Nahawan, Ros. Nomor peserta TQ 419 yang akan membacakan surah As-Sajadah ayat 12 halaman 375 dengan komposisi lagu Bayati, Jiharka, Nahawan, Ros. Kepada peserta TQ 419 disilakan dan bersiap-siap peserta TQ 408. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون
نزلا بما كانوا يعملون صدق